Ece, marilo. Ece, marilo. Pej ba uneu deyu doktor jakoi kumbangi lalap mentagas ngi ba ulale shbo ni gini kambi ain ukam yale deyu doktor pej pila ban sakhi hang ni kini gitier ba open ban kam Iya ni. Gani sanitizer dep te pej ma pej gitu gi ternia gi wahe itu yo so drip pej gi drip slam baik yo Bono ni. Tu arok sih. Hello. Ya ke Hello ya ke. Semua berumah. Oh, Rakho. Ako? Rakho. Berarti ada. Beto. Hilna mo. Beto. Toh, akan dia por ka pemerintah. Given pau ya kajing snukmen ba mentah kasmi ngi layok biang pan lej pej ya kini ki bar jela ki balek kambian ki bakam yalade bagi dei ki doctors ki ba penyat ya farmasi bian de hadin bangi lalam hangte ya chnong nong sning is anti health district de nakaliang jongi ngelap keli ya ki kot kisla enrei uneu bar jela umdon ya kita ki kot kisla but ukam du yalade ba udai doktor uneu bar jela ula le ya kini ka kambian but klaim da tip but klaim da pas ya kita ki bentah hakabede bat kanika kam hakabede bat ki kam doctors ula pendon kam ya ki inject ki drips hakajuk opor mo ui drips u ya ki nongpang nanta pade ule haki bun bentah ki inject bat ki ternia leni ki dawai ki ba ngimla ban tip nakaliang kajongi henry tip akade ka balong biai ti nakaliang kajongi hadin bingala yo lut ya kini kisaki ki babiang te uni udakhar ula persang ban terwa pisayangi hadu arlak tingkah nakabenta ban pelai jam nan ban pelai sup ya khnang ba umla ban peteng biang ya kanika kambiai henry nakaliang jongi da kajing singo bitar ngila persang ban phone cagi badai pek ya kani Henry ki kim don staff ban pha tena kalian ka jongi ngila lek chapo cleariat police station ngila file da ka FIR but ngidap da kajing singo komen ba ka cleariat police station leng ba OC kila shimkhia masin yo ya kani ka FIR kila shimkhia but kila lek harangkat bat ni ngila yo ban lek kem no ya uneu bar jela ya ka banangkong andang ngila po yang te uneu bar jela ula khang lepa ya ka dukan gejong u nang tap de ula khang tala na sabar Henry udon pat chapo udang don hapo nang tap de udang ai dawai ya wei unong pang te dei lang ba ka jingerap jong urang ba chinong jong ka te ka chinong nong sning tingil layo ban kem ya uni bar jela harangkat ki polis tingi penpau ya kajing singo komen ba ka police department kalong ka bakloi ban simkhia marsin yo namarkan ni kalong ka ba singo tenat ngila ban penpau ba lemda dei da kajing kit khia jong ka police department nginom la ban le yo ni bar jela ban ulayo kalat ban phet da ka basuk te ngi penpau ya kajing singo komen te menta hadin ba ni hadin bagi pulit kila ada pan kemiu di menta ki pulit kila le ya kajong ke kamram kila yalam yu sa ni sapo civil hospital clearet ban le ya ka medical kat kum ka an nang ta pade nakaliang kajongi la shai ngin sale ya kendo bat ki bor badai pek ya kani ka benta khnang ba kinyo ban sis no ya kate ka pharmacy bat ya kate ka dawai bi an ka jong niu bar jela te ngi sania aga an ba mentau ni bar jela don hakti jong ki pulit te ngi kermen ba
kaan ki badai pek ya kani kidai ban le bat kidai ban sis no mardor ya kani ka dukan junggu balai ka pelong yang ni bagin fai da FIR ban le kem yaw new barjela kalong ba lada ngisania hadu ba kibriu badai pek jong ka health department kin poi kamut ba kani ka kam uniu barjela ula yo ban pet tidai na hakata ka nongrim ngila ai da FIR bat ngelayo ban kem yu tingi ngisania akaan bakaan kedai ban le bat hadin mengilak dat ban sis bat ban penstom yu kat kum gi kendon jong kaan हाँ दिखाओ दिखाओ हाँ हाँ पिसा देगा हमको हाँ पिसा देगा बोला है लाइसेंस है तो पिसा देगा नहीं है आपको खर्चा हाँ? करने के लिए आया ना नहीं उधर से बात कीजिए पैसा क्या 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 पैसा मांगा हम लोग पैसा मांगा आपसे नहीं सर तो क्यों आप क्यों दिया पैसा किस लिए दिया बोलिए उधर से नहीं सुनिए बात करो पहले अच्छा से बात कीजिए हाँ जो क्या है ये सच्चाई बताइए नहीं आप किस लिए पैसा दिया पहले ये बताइए आपको चाय पानी खाएगा चाय पानी हम लोग मांगा नहीं तो क्यों दिया क्यों देना चाहते हैं हम लोगों को पैसा हम लोग पैसे के लिए आए यहाँ पे नहीं पैसे के लिए नहीं आया ना तो जिस काम के लिए आया है उसी काम को अंजाम दो हाँ? पैसा क्यों दे रहा है अब किसको पैसा दे रहा है फोन रखो पहले जवाब दो। मेरी घर मालिक को फोन करेगा घर मालिक पहले इन पॉय पहले जवाब दो जिसको बुलाना है बुला लीजिए क्या बुला लीजिए जिसको बुलाना है किस लिए पैसा दिया हम लोगों को नहीं वो नहीं देगा